Pente kaju leka. Betul melegas selala berselarang. Gas leka tina tanah kakak penting akan nun setia. Rila. Perjuangan hidup. Kok pas pireng tak itu munjuk do emak anjan kok. Servis keliling, woi. Ini mama sepe orang lah. Servis keliling, servis janda, servis perawan, servis AC segala macam, servis, woi. Mama punar. Sana ruak lah. Boh, ruak wah mak punar wah. Ini apa lagu Nigeria? Takut si teko ra orang ra. Maguna. Servis. Apa ki? Servis. Apa saya servis engkau? Cetan dia apa saya servis? Nemu boyon ke. Apa jadi tukang servis? Iya, Mak. Janua pera nganu rup-rup malolo ber ya. Au besa koni ra kasih bet wibawa. Tawa tayo na ki. Sekolah tak tamat leka di tukang servis. Karena bode cau-caan jak nering tua kona musuh guru rom. Pengalaman adalah guru paling berharga. Kok main lah jauh mak. Depak domaan. Bosan kasana gimana ya? Ada pakai kas banyak. Biar saya servis engkau apa ki? Boleh tandi saya pemajar lah. Engkau tak nampek jak mak saya servis ya. Beda kulkas, yo. Terus? TV, lemari. Terus? Pas? Gandar, ya si paling larang. Macam. Bocian na jadi tukang servis janda ya tak usah sekolah engkau. Apa mak aku sing ngecit bang? Pinjo, Arya cek mun tukang servis ngari ya pandangan wibawa. Are tolongan nama, ya. Enggak jeri ya. Engkau kan baik mulai lah. Iya, keng minta opa. Jeri ya. Engkau njok mak menggabuh nama aduh dari hati engkau ya. Si ungguan ya paling minta rokok saja deh. Aduh. Kok mak mikir na melia rokok ndon jodekan ki. Cak setia saya akan tibi beri posang. Beras larang. Ngajar aja mak. Iya mang kadang kok kan nila ako ni tibi kapi. Tanang kari gedok ngok mak. Yedi namun kira tadi saya abri kan kok tegak sarokaan. Laku ni sibi. Oh. Mama ibu boleh sih. Ya gelak dia beri dia. Wah. Mama ibu boleh. Ada saya jodekan belak kak mana. Servis. Wong kuang jadi canang kok behla songku si nolongin kok. Tebongku kan servis woi. Servis, turun. Servis janda, woi. Beres songku. Allah sandoki jadi. Jangan kok main nolongan nongku kare perak. Munta do pana kana jadi mak mengangkok tak edi mak setong kapi. Kapan nolong ni mesti lah minta opa. Burung angka kaju setong lah minta rokok secodekan. Kena yang untung-untung. Kok juga tidak bisa sekarang. Mas kok bodoh. Servis janda, woi. Allah mak punai, sama tak kening cowok-cowok saja. Junpin, tering tu aja lah. Kok dikian kumpulan PC tadi sekali. Mak pocur sanuki ngojak minta PC. Pocur sanuki ngojak minta rokok codek. Jenuk tak enak cek tadi PC sekali. Nyari ya kelu sabar. Mas pak bodoh Roma. Yang tutup dekik kajunya.
panas kaduk. Mos. Mos. Oh, ala, tak tahu panas. Panas tangan jera. Aca colok gina kana la ceruk min ben la. Nyari tangan jana. Andik colok mentak corok min ke apa, Mak? Boya apa ya nah? Nah, gina kana bon la sa pengalaman to ni ngaji dia colo ceruk min trepir. Di lagi nama ambil nak panas nyaremus. Kimun tak nyari otangan nu apa? Maksa kana dia. Mon nak kana du tahu apa? Tahu kau urusan ring tua. Tak mon ki ngabek nah. Minta apa? Karing tua ka kebi. Iya mangkana mak buat nara cek kabur laki ya. Oleh tak sulit tua, oleh tak mikir otang malolo apa? Oi, masuklah. Aku boy emosi pula. Lah jomi eme dah tak tuli mare je. Tak tuli no wes kok. Wah, pedes. Mos. Oi. Mos, apa, Bok? Buka rala bong mas sarairan luar dalam. Apa, Bok? Bendik rekaring. Beda, Bu. Jadi tepat dulu, Bok. Kencengi, Bu. Saya tanya Karin jengi, siapa muskurane? Ya apa, Bu? Kok tanya bese Karin boleh cek kaki bodoh. Kok cuma? Yung ngocak apa, Bu? Mundai karena pese. Nas panas are ngador yang. Tas nalo. Oh, jak dembelan deman Ramus. Selalu yang jam na bese na dembelan deman, Ban. Ya, Bu, korso abit-abit. Iya, cendi nang-nang tak kira tak serai. Mana mulai takir ke bulat, Bu. Oh, tak kira aja ban mau buto yol mo. Tepak ban anak-anak je, Bu. Oh iya. Ya lu kalang kau ya. Kiba lu ngok. Loh. Mas kau baik hati dan tidak sombong tak ya. Tahu kah? Baik. Oh, seger jera lah, marane mau tangan. Nyindum mi bedoreng tua parona. Aca capu le colon itu kamu kok mana? Aku ro jana. Nas panas tedung cek nyari tangan. Cecet di sandal colok nangok mana? Tak ni aku wak. Corak cek panasar ya. Simpen periksa ke dokter. Tak kuat ini panas nak Ria ya. Bermaya. Lima mak tak ada orang Masa ya. periksa ke dokter sabar. Servis. Panas-panas nak Ria. Kok tak kuat. Uruak bodoh teyek wah. Hari ya biasa nasi ndek servis. Ada tepat ada rezeki nasanuki. Servis. Hei, ya. Servis ya. Servis. Bana bosan rangkang ya nak boleh si konsulat bana. Rangkeng sarumpenan reken ngajem singku uring lah. Nanya astagfirullahaladzim. Cek mak semak dekik lagi nasingku tampuruan. Lagi si gemah ya. Sering buat lagi nanti ada sedus. Lagi si tenggong ro. Tengkong acek lah, mari tak turuk anak guna. Mari kan rum bana ya. Main ro paturuan ya. Servis ya. Servis apa sih? Servis. Buat namanya servis kangkong. Dijamin deki kempang. Ben boleh. Bujil tak kira butuh. Kempang. Ini kan warna ya. Sih, mak bodoh dengan duit servis buat namas. Ngali ku siksa. Ria. Ayo malu. Sih, kurang ajar nyium-nyium rekeni apa sih? Namperon kuben. Lebih sangat ini. Mana lagi nasi kok deket-deket. Kita kong nak kira dengan abang aja. Kongcak mah. Ini tak ya job. Nya. Loh, servisnya tak ndok, mata bertanya kangko. Tengku lagi mentila kontrol ya. Cik lah. Kun suruh servis. Servis, woi. Servis.
Pok, Duh, lah kopok letak ngendeng, Pok. Jo main ngambil tak kait Ramos, Mos. Dah, wo lai taruh buntek kado. Jok biasanya kita yang kui lekak, Mos. Lai taruh buntek, lai taki. Kita luang ya biasanya tahu. Jandir aku orok rapa, Pok. Bunda nanti kingkan temon, Pok. Akan temon jana. Tak korok dia remah. Jengko kita tuju benda norok buntek. Ya, tak beli sengko. Yang ke bakundara. Sentar na kyoteng di siapa, Pok? Sengko kan ibung kerapuk anu sorok, Pok. Tak nemu lakean. Apaan sih sorok? Iya, Buk, Buk. Apaan sih sorok, Buk? Oh, hari amon bodorengnya tor sorok kencang. Iya kan sorok jangan mak setiap tepak bingkok mak. Iya le, engkau Roma sorok le, bangkan kocet nyari lakean le, tak nemu lakean kau ibung ko le. Bayi marah, Buk. Mun sorok aja mun anu sorok lagi kok lah. Kira Siap, jadi tukang sempat. bayi mah mata pak sorok ngok. Marah lu Buk. Budi mah bungkono, Buk. Jadi sele. Bayi marah, Buk. Mayu. Lah saya taruh jeri aja tak jawab ya. Mele. Oh iya lah bos yang kalau pemukul nemu lakean lan puk jayu bos ya. Dadah. Dadah, Pok. Oh, lah si kedua jadi pada kotor lah pada kelian. Dah. Sompet tongku dah ki banjir ping. Abi ki, sompet ki.